Waislamu bavandimwe, ndabagira inama nanjye nisize yo kurushaho no gukomeza gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala no kuyigandukira, kubera ko impamba yacu hano ku isi Waislamu no mu kabri nejo duhagaze imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nta yindi uretse impambo yo gutinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kunde namwe Allah yadushoboza akadushira mu batinya Imana. Allahumma amin. Waislamu bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aratubwira ati hafidhu ala salawati, wa muhifadhi isala, muzichungi isala zanyu Waislamu. As-salawati, isala zose kwa eshanu, yaba al-fajri, adh-dhuhri, al-asr, maghribi na al-ishai. Izo sala muzichunge, muzihifadhi, muzisali, muzitunganye. Niko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tubwira muri Qur'ani, hafidhu, ni itegeko Mwenyezi Mungu aradutegeka guhifadhi sala zacu no kuzirinda no kuzisali no kuba mu bantu basali. Was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah mugusoza ino aya aratubwira ati wa qumu lillahi, muhaguruke imbere ya Allah murimo murasali, qanitin khashi'in mutadhallilun, mwicishije bugufi mwibombaritse, muziko muri imbere y'umwami w'abami ari we subhanahu wa ta'ala. Iyo swala y'umwemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, gucunga isala, ugacunga ruku yawe, ugacunga sijida yawe, i'tidal, ugasari koko nk'umuntu uri imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah arangije aratubwira ati wa qumu lillahi, muhaguruke cyangwa se muhagarare imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala qanitin, mwicishije bugufi. Bana guhagarira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nk'abari imbere y'undi muntu usanzwe Waislamu. Umenye ko muri imbere ya al-malikul mulk, imbere y'umwami w'abami wa subhanahu wa ta'ala. Haba hari mu musigiti murimo kumva mawaidha, murimo gusali, mujye mubikora mwicishije bugufi. Waislamu bavandimwe, iyo muri imbere y'abantu bakomeye mukibombarika rimwe na rimwe no gukora ukumva ko ushobora guteza ikibazo mu bantu, biti imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Niturebe uburyo tuba turi imbere y'abantu basanzwe Waislamu b'abanyacubahiro, fala tasma'u illa hamsa, ukaba mu majwi y'abantu ntuyumve, ukabona bose bucece. Ariko imbere ya khutba, magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, imbere y'isala bari gusoma Qur'ani, abantu tukitwara uko dushaka Waislamu. Ntabwo ari kumwemera Imana yakagombye kumera. Hafidhu, muchungi isala zanyu muzihifadhi. Was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, muhagarara imbere ya Allah musali mwibombaritse mutuje imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. وقال الله تعالى من دي آية Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katubwira walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Mwenyezi Mungu alikutaka bemera Imana muri Qur'an aratubwira ngo walladhina hum, ni babandi ala salawatihim yuhafidhun, ni babandi bachunga masala yabo bakayarinda bakayakora n'ubwo bambarike batinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala nubona umuntu wibombaritse mu swala atinya yicishije bugufi, yumva ko nta cyo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu afite imani. Ariko nusara uko yiboneye ukureba hejuru usinzi uri mu umera nkaho utari imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni dalili igaragaza ko imani yawe uciriritse, ntabwo rakagira gutinya no kubaha Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, ni babandi bacunga amasala yabo bakayarinda Waislamu yose uko ari atanu Waislamu, bakayasenga n'ubwibombarike no gutinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mu yindi aya waqala Allah ta'ala, mu yindi aya Mwenyezi Mungu akatubwira ngo qad aflaha almu'minun, bafite insinzi abemera Imana. Mwenyezi Mungu yabise bemera Imana bafite insinzi, barangije gutsinda, bafite icyubahiro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahe yewe Allah subhanahu wa ta'ala bafite icyubahiro, bafite insinzi. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, babandi yo bari mu sala khashi'un, batinya Allah subhanahu wa ta'ala, bibombarike imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bari kumva kutuba, bari kumva mawaidha, bari mu sala, wallahu gasanga baraciriritse, bari imbere ya Allah, barameze nk'abantu bari gutega amatwi amagambo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, min bari kuvugirwamo qala Allah ta'ala, Imana yaravuze, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ntabwo ari qala fulani wa alani, ntabwo ari ngo runaka yaravuze na runaka yaravuze. Ibyo bigatuma bacisha bugufi bibombarika imbere ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abo bafite insinzi Abayisilamu. Nimba utari muri abo ngabo nta nsinzi ufite imbere ya Allah. Qad aflaha almu'minun, qad bitahqiq Mwenyezi Mungu arashimangira avuga ngo byararangiye, abo ngabo barangije kubona insinzi, byararangiye. Abahe ya Allah alladhina hum fi salatihim khashi'un, babandi mu masala yabo bagaragaza ko batinya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baribombarika imbere ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kigaragaza agaciro k'iswala Abayisilamu, gusari, kwibombarika no guha agaciro iswala no kuzihifadhi. Abo ngabo bose twavuze nibo bafite agaciro imbere ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bafite n'insinzi imbere ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu arangije atubwira mu yindi aya, atubwira ko babandi badasari, babara abagore ndetse n'abagabo, ntibanacunge n'iswala zabo, ntibibombarika imbere ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bari mu swala. Abo ngabo ntabwo ari abavandimwe banyu mu dini. Allahu akbar. N'abavandimwe banyu mu bindi, ariko mu dini ntabwo ari abavandimwe banyu. Umuntu udasari abyumve guhera uyu munsi wa none, yaba ari umugore yaba ari umugabo, ntabwo ari umuvandimwe we mu dini, ni umuvandimwe we mu bindi, ariko mu dini ntabwo mukuremo. Allah Subhanahu wa Ta'ala bitubwira muri Qur'an, Allah atubwira ati fa in tabu, babwire ya Rasulullah nibaramuka bakoze tauba, wa aqamu salah, bagahadarika n'iswala zabo, wa atau zaka, barangiza bagatanga na zaka, fa ikhwanukum fi din, aho ngaho bazaba babaye abavandimwe banyu mu dini. Ariko niba badakora tauba, ntibasari, ntibanatange na zaka bafite ubushobozi, ntabwo ari abavandimwe banyu mu dini, n'abavandimwe banyu mu bindi. Ujye umubona muvuge ati bana duhuriye ku bindi, ariko mu dini ntabwo turi kumwe. Aya ni amagambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umuntu udasari ntabwo ari umuvandimwe wawe mu dini. Nimba ufite umugore udasari, ufite umwana udasari, umugabo wa dasari, ntabwo ari umuvandimwe wawe mu dini, ni umuvandimwe wawe mu bindi. Aya ni amagambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala muri surah Tauba, fa in tabu ya Rasulullah, genda ubabwire guhera uyu munsi nibaramuka bakoze tauba, wa aqamu salah, bagasari iswala bakaziha agaciro Abayisilamu, wa atau zakat, barangiza bagatanga na zaka, fa ikhwanukum. Allahu akbar. Genda ubabwire ngo ibyo bintu bitatu byabagiza abavandimwe banyu. Uwo ndo ndugu yako ndani ya dini, uwo ni umuvandimwe wawe mu dini. Udasari basi ukujya umufata gutyo gusa tubisanzwe biraho ngaho, ariko ntabwo ari umuvandimwe wawe mu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki kigaragaza agaciro Abayisilamu n'ubuhambare bw'iswala no guhifadhi swala no kuzirinda no kuzisari, twibombaritse imbere ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. No kudasari Abayisilamu, kudasari birimwe mu mpamvu zizinjiza abantu muri jahannam. Hari abantu bibwira ngo kwinjira muri jahannam wenda nubakoze shiriki gusa, ni ibyaha bihambaye cyane. No kudasari tariku salat biri mu mpamvu zikomeye zizamwinjiza muri jahannam. Nimba ufite umugore udasari, basi uwo ngo ntabwo muzaba muri kumwe mu ijuru, Allah ntabwo ushoboza ukajyamo. Nimba ufite umwana udasari, uwo ngo nta mahirwe afite yo kuzinjira mu ijuru rya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wenda kizamurokora ni shahada ya la ilaha illa Allah, ariko nyuma y'imyaka tutazi. Allahu akbar. Nimba yarabayeho ubuzima bwe bwose adasari, gusa yitwaje gusa ngo ni umwisilamu, ni Qasim, ni Muhammad, ni Khadija, ni Maryam, imyaka 10 20, basi yongiye azayibamo muri jahannam. Azarokorwa na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, niba yarafiye adafite shirki. Ariko kudasara ubwabyo ntabwo bizaba bimuhagije gusa ngo ni umwisilamu bana ngo ngena vukiye mu dini, bana ngo ndi haji, mimi niko shekhe, ngendi mwalimu udasari, zabanza uje kubonja jahannam. Jahannam ibanzi gutoharishe ikoze kubera kudasari kwawe Abayisilamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tubwira muri Qur'ani, abwira abamalayika, Mwenyezi Mungu azababaza abantu bo muri jahannam, ababwira ngo ma salakakum ma adkhalakum ma salakakum fi saqar, niki cyabashize mu muriro wa saqar, w'umwihariko w'abantu badasari. Umuriro witwa saqar, umuriro w'umwihariko, izina umuriro witwa saqar, umwihariko w'abantu badasari. Allah azababaza ati, abamalayika bazaba bari kubabaza ngo ma salakakum fi saqar, niki cyabashize muri uwo muriro witwa saqar.
bazasubiza ngo qalu lam nakum minal musallin. Nico kintu cyambere bazasubiza ngo nyaboneka ntabwo twari mu bantu basari, twari twifitiye shahada gusa tu. Ngo twebwe turi ba Muhammadi, turi ba Yusufu, turi ba bande ayo mazina ntacyo azaba amaze abayisilamu. Udasari utubamira Allah subhanahu wa ta'ala, udashira gahanga kawe hasi, utibambara ikimbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ntacyo bikumariye. Ubuhaji bwawe, ubushekhe bwawe, bwarimu bwawe, umuhajati bwawe, nimba udasari, udafunga iswala zawe shahanu. Ma salakakum fi saqar, niki cyabashize mu muriro wa saqar? Qalu lam nakum minal musallin, ntabwo twari mu bantu basari. Allah tworohereze kandi adusitiri, aturinde kuba mu bantu badasari abayisilamu. Dukorere dawa abagore bacu abayisilamu, ni aibu bila n'ababaje abayisilamu. Dukorere dawa abana bacu, abavandimwe bacu, inshuti zacu. Guhera uyu munsi tugende tuzibwire ngo ubuvandimwe bwanjye nawe mu dini bushingiye ku swala. Nimba udasenze ntabwo turabavandimwe mu dini, turabavandimwe mu bindi. Turaduhurira muri business gusa, mu isoko, mu bindi, mu Munyarwanda du Munyarwanda, naho mu dini yawe ntabwo turabavandimwe. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din, bazaba babaye abavandimwe banyu mu dini kubera iswala zabo. Barasali subuhi, bagasali dhuhuri, al-asr, maghrib na isha. Nico kimenyetso kigaragaza umuislamu mwemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Kasa kudasali no kudahifadhi swala biri mu mpamvu zatwinjiza muri jahannam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yiturinde abayisilamu, Allahumma amin. Windi hadithi ni Imam Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inatubwira ngo inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah, wigikorwa cyambere Allah subhanahu wa ta'ala azabarurira abantu ku munsi w'imperuka mbere y'ibindi bikorwa byose, as-salah. Wazabari swala kubera agaciro k'iswala. Abantu nituva mu kaburi, Mwenyezi Mungu ari gushira ibikorwa byacu ku minzani, ibikorwa bya mbere bizabarurirwa kubera ubuhambare bw'abandi bayisilamu ni swala. Allahu akbar. Mutumarangisha ratubwira ngo fa in salahat, iswala nibasanga itunganye, warasengaga, warahifadhaga iswala, salaha sa'iru amalihi, ngo nibindi bikorwa byose bisigaye bizaba bibonye impamvu yo kuba byatungana imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat, wariko nibasanga iswala utarayisenze, utarayitunganyije, utarayifashije iswala, fasada sa'iru amali, ngo nibindi bikorwa byose yakoze nta gaciro bizaba bifite. Allahu akbar. Kuba waragiye muri hija udasari, wallahi kudasari kwawe bishobora kuba impamvu yuko ibikorwa byawe bindi byangirika abayisilamu. Hari abantu bitwaza gutyo, kubabaza abantu kudasari, ngo njye ariko nta kibazo mfite, wallahi ngo njye nifite umutima mwiza, ngo niko mtu mpole, ngo nta muntu ngiye nawe ikibazo, simuvona mu mutu, ngo nta bigira nabi. Ngo ariko ngo muzari babarubuze mu musigiti, ngo nibo bahukuza, nibo biba. Ago bikubuza gusari, kuba hari abantu basari bakaniba, kuba hari abantu basari bagasabana, kuba hari abantu basari bakagira gute, ntago bikubuza wowe gusari. Wowe ngino usari no ubarute, ube mwiza kubarusha. Wowe usari ntuhuguze, usari ntusambane, ariko ntubigire ubwitwazo wumve kuri mwiza kubarusha. Ngo bara basari si bandushiki, wallahi barakikurusha, nta cyumba zindari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hauko lolote wewe, nimba tubambira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, mushiraga hangi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ugasanga hari umugore ngo njyewe ngo umugabo wanjye ngo ndamwubaha, ngo nta kibazo. Ngo umugabo shehe wa mugabo we, umugore wawe nashaka kubahe kajana, nashaka gupfukamire nk'abaganda, gupfukame hasi. Nimba adashaka gupfukamira Allah subhanahu wa ta'ala, gupfukamira kwawe ntacyo bimaze, ahubwo bijya binagutera n'ubwoba. Guta umugore amfukamira njya akamba icyubahiro, ariko ntabwo ashaka kugiha Allah. Iki cyubahiro kweli ni cyawe kweli cyangwa ni cy'uburyarya? Wewe ntabwo ushaka kubanira Allah no gupfukamira Allah subhanahu wa ta'ala, warangiza mujya kubaha umugabo wawe. Ugomba kubanza kubaha Allah subhanahu wa ta'ala, no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, no guha agaciro Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibindi bikaza nyuma. Kukunyubaha kwawe no kumakia kwawe ntacyo bimaze niba udashaka guhereza ke Allah subhanahu wa ta'ala. Banze ubaha Allah subhanahu wa ta'ala, unamutinya na musali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inyo swala abayisilamu, nicyo gikorwa cya mbere Mwenyezi Mungu azatubarurira. Nigitungana ibindi bizaba bitunganye. Iswala niyangirika
n'ibindi byose bizaba byangiritse, nta gaciro bizaba bifite. Niwo mutwe wa ibada, iswala, as-sala. Allahu akbar. Ni nacyo gikorwa kidutandukanya n'abandi bayisilamu, kuko shahada ya la ilaha illallah iri mu mutima, ntabwo twayibona. Watanze zaka ushobora kuyitanga wihishe, abantu babibone. Isomo mushobora gusoma ubihishe, ariko iswala turakubona lazima. Fulana rasali, uraza utawazi kusali. Fa ikhwanukum fi din, tumubone mu musigiti, tumubone muri jama. Ibindi byo gufunga kwa ushobora gufunga abantu ntibabimenye, gutanga ushobora gutanga abantu ntibabimenye, ariko swala niza kugira umuvandimwe, tukubone mu musigiti, tukubone usali ugaragira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usebe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tworohereza inshallah. Mu gusoza abayisilamu, hari hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza ubuhambare bw'iswala abayisilamu, igaragaza agaciro k'iswala no kuyihifadhi no kuba mu bantu basali. Aho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira mu magambo ye matagatifu agira ati: man sarrahu ay yalqa Allah ghadan musliman, ngo wawundi wifuza kuzahura na Allah. Niyo ntego yacu bayisilamu, twese nibyo twifuza. Wawundi ushaka kuzahura na Allah Subhanahu wa Ta'ala ari umwisilamu, ari umwisilamu nyakuri, ari umwemeramana nyakuri, wawundi wifuza kuzahura na Allah Subhanahu wa Ta'ala ejo ku munsi w'imperuka. Man sarrahu ay yalqa Allah Subhanahu wa Ta'ala ghadan musliman, agashaka kuzahura na Allah Subhanahu wa Ta'ala ari umwisilamu, afite ikimenyetso kigaragaza ko ari umwisilamu. Mwumva ukuntu Mtume yavuze, yaratubwiye ati: falyuhafiz ala haula'i salawati haythu yunada bihinna. Allahu akbar. Ushaka kuzahura na Allah Subhanahu wa Ta'ala ejo ku munsi w'imperuka, Allah mwishimiye, ari umwisilamu, falyuhafiz, azahifadhi, azacunge, ala haula'i salawati, azacunga ya maswala subuhi, dhuhri, al-asr, maghrib, al-isha, haythu yunada bihinna, cyane cyane ku bagabo, hariya bahamagarira izo swala azazicungira aho ngaho. Falyuhafiz, azacunga izo swala, ala izo swala haythu yunada bihinna, aho zihamagarirwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Al-fajr ni ku musigiti, niho bayihamagarira abayisilamu. falyuhafiz ala haula'i salawati haythu yunada bihinna. Umuntu ushaka kuzahura na Allah Subhanahu wa Ta'ala ejo Mwenyezi Mungu amukunze, ari umwisilamu, ari umwemeramana Allah Subhanahu wa Ta'ala, azahifadhirize swala, azitunganyirize hahandi bazihamagarira ku musigiti bayisilamu. Ku badamu ni mu rugo, ariko ku bagabo bazisalire ku musigiti haythu yunada bihinna, aho zihamagarirwa. Mutumaranyije atubwira ngo fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunan al-huda, ngo kubera ko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yashiriyeho intumwa yayo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imigenzo izatuma tuyoboka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yashiriyeho intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imigenzo n'imiyoboro nituyinyuramo izatuma tuyoboka tugera kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mutumaranyije atubwira ati: wa innahunna, ngo kandi nizo swala eshanu, min sunanil huda, ziri muri ya miyoboro izatugeza kuyoboka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izi swala nizo zizadufasha kugera kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala no kuyoboka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yashiriyeho Mtume imiyoboro tugomba gucamo itugeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. No muri iyo miyoboro harimo iswala, amaswala. Bayisilamu bavandimwe, wallahi nta nzira yoroshe kandi ngufi twacamo yatugeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikanatujyana abantu bayobotse imbere ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nk'amaswala nk'usali. Ntuzabeshe ngo uzayoboka, utakubona imani, usinzi ngo uzaba mu gihe udasari, tayari warangije gufunga inzira zose zikugeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inzira zose zikuyobora, zikugira intungane kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, warangije kuzifunga Abayisilamu. Kubera ko Mtume atubwira ati: wa innahunna, ngo nizi swala eshanu Abayisilamu, min sunanil huda, nizo zizatuyobora sawa sawa. Umuntu ushaka kuyoboka neza akaba umwisilamu mwiza imbere ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi nakurikire yino nzira y'iswala, ayijemo sawa sawa, imugeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwumve kuntu Mtume atubwira, aratubwira ati: walau annakum, Allahu akbar. Mtume atubwira ati: walau annakum
sallaytum fi buyutikum. Mveni magambo abayisilamu ntabwo arayanje shaka. Mtume aratubwira ati walaw annakum, ngo kandi mwebwe law annakum sallaytum fi buyutikum, muramutse musengeye mu mago yanyu mukareka kuza gusarira mu musigiti, amaswala mukayareka mukanga kuza gusarira aho bahamagarira iswala, mukisarira mu rugo gusa no mu masoko no mu maduka no mu restaurant no mu magare, iswala mu musigiti mukabireka. Kama yusalli hadha almutakhallif, mukamera nkawuriya muntu usarira mu rugo wa wundi bigometse ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yusalli hadha almutakhallif fi bayti, uko wuriya muntu usarira mu rugo wigometse imbere Allah subhanahu wa ta'ala, abigenza sarira mu rugo mwese kabari ko mumera. Ebana ntago tuzaje dusarira ku musigiti bana, tuzatwisarira mu rugo gusa mu magare, twisarire gusa mu masoko. Ebana by'imisigiti turabiretse. Mutumara tugira ngo la taraktum sunnata nabiyikum, ngo mwaba muretse sunna za mtume. Adhana yabimaziki, mwaba muje kwica adhana. Imisigiti yabarubakiwe ico gihe mwamuje kwica adhana. Nta mpamvu ya adhana, kuko adhana no kugira ngo muze musali. Nta mpamvu y'imisigiti. La taraktum sunnata nabiyikum, ibi byo gusalira mu rugo byaba impamvu yuko tuva kuri sunna z'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abantu tukarika adhana tuvuga ati nubundi abantu ntabwo bakiza mu musigiti, hari impamvu yo guhamagara mu bireke mu byaje. Nubundi abantu ntabwo bakiza gusalira mu musigiti, ni misigiti muyereke, musijege mu musigiti muyereke, mukaba muretse sunna zikomeye z'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mutumarangije aratubwira ati walau taraktum sunnata nabiyikum. Allahu akbar. Ngo kandi muramutse koko mubyemeye mukavuga ati bara tubaye babandi basalira mu rugo, ibyo mu musigiti turabiretse. Allahu akbar. Wala dalaltum, wallahi ngo mwahita muyoba. Ba murutaji shekhe mnaweza mkaona ni wengi shekhe. Reba kino kibazo gusa cyo gufunga imisigiti gusa tu kidogo, wallahi ukoze ijanisha ubungubu wasanga kimwe cyakanga hita abayisilamu benshi barabaye murutaji cyangwa baravuye no mudini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ahesh cyane mu byaro babandi bafaga basi kujana kayimani kubera ijuma, abenshi barayo bwararangiye. Hasa nizo byingi mutubara kutubwira ngo muramutse muretse gusangira mu musigiti mukabireka sawa sawa. La dalaltum, ngo mwaba muyobye burundu. Imani na kaka imani magira gatoya cyane, mwazaga mukumva amawayiza mukakumva basi kaba kagiye. La dalaltum, mwaba muyobye burundu. Imani na kwenda kabisa sawa sawa, kubera kudasalira mu musigiti no kumva amagambo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwumve mtu muko natubwira mu gusoza ino hadithi agaragaza agaciro kiswala no gusalira mu musigiti n'ubuhambare bw'abandi bayisilamu. Mutuma abasoma baratubwira ngo wakire ino hadithi aratubwira ngo wala qad ra'aytunna, ngo twabonaga n'amaso yacu. Abana abasahaba bari kuduhereza inkuru, bari kutubwira ukuntu mu gihe cya mutume byari bimeze. Baratubwira ati wala qad ra'aytunna, ngo twireberaga n'amaso yacu. Wa ma yatakhallafu anha, ngo nta muntu twabonaga wareka giswala mu bihe byacu akareka no gusalira mu musigiti illa munafiqun ma'lum an-nifaq, ngo uretse ko twamubaraga mu ndyarya za zindi zujuje ibyangombwa by'iki by'uburyarya. Allahu akbar, subhanallah. Wallahi amagambo ateye ubwoba n'amagambo y'abasahaba shekh. Wala qad ra'aytunna, ngo twabonaga wa ma yatakhallafu anha, umuntu wareka giswala mu musigiti burundu tukamura ari muzima nta kibazo afite, illa munafiqun ma'lum bil nifaq, ngo uretse wa wundi wabaga n'umunafiki tuziho umunafiki bwa sawa sawa. Allahu akbar, subhanallah. Iteye ubwoba abayisilamu. Allah turinde. Aya ubushahidi bw'abasahaba, ngo nta muntu twabonaga mu gihe cyacu wareka giswala burundu tukamubura mu musigiti igihe cyose, ngo uretse ko twamubonaga mu njyarya zujuje ibyangombwa, kubera kubura mu swala no mu musigiti. Allahu akbar. Allah dusitire kandi tworohereza inshallah. Kini kigaragaza agaciro k'iswala. Arangije uno musaba aratubwira ngo walaqad kana rajul yu'ta biha yuhada bayna ar-rajulayn hatta yuqama fi saf. Allahu akbar. Mukubera agaciro k'iswala, ngo twanabonaga, ngo twazanaga umugabo urwaye tumurandase afashe ku ntugu z'abagabo babiri, ari gutitira kubera guha agaciro iswala. Yaje n'umurwayi n'ubundi agasariye mu rugo, ariko kubera ko uburyo bahaga agaciro iswala no kuyitinya no kuyubaha,
yabwiraga abagabo babiri nyaboneka ngo mumfate mu ndanda pole ngo ariko mumagarike musafa. Aya nabagambo ari muri hadithi. Wala qad kana ar-rajulu yuqta bihi, ngo umugabo yarazwa baramuzanaga yuhada baina rajulaini, afashe ku ntugu z'abagabo babiri hata yuqama fi saf, kugeza ubwo bamuhagaritse mu swala agasari. Tabarwa mu banafiki baramumbabarire Sheikh ari gutitira, mumbabarire mugeze muhagarike mu swala. None twebwe turi bazima n'imbaraga zacu duterera inzuma, hatuna shida yote Waislamu, umutekano urahari. Abantu ntabwo bashaka gusari Waislamu mu musigiti, ntabwo bashaka guhifadhi swala. Mu gihe abasaba batubwira ngo twabonaga umugabo urwaye urimo gutitira, umusaza mukuri, bamufashe bamurandase Waislamu, ngo ariko bakamuhagarika mu swala, akavuga ati nyaboneka mumbabarire, ntabwo ushaka kuba mu bantu badasari, mumbabarire mfiye mu musigiti, ariko muhagarike mu swala agasari muri iyo hali Waislamu. Kandi aba yemerewe gusarira mu rugo, ariko kubera gutinya swala no kwiha agaciro bakamuzana mu musigiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah tworohereze inshallah, atugire nk'aba bagabo Waislamu, duha agaciro swala, tuzihifadhi Waislamu, dusari twibambaritse, wenda hari twabona baraka na khairi duturuka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha la aquluhu illa lillah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. توبوا إلى بارئكم يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وإسلام وفان من سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أهم يسمى سبحانه وتعالى بتبقى من القرآن جلتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء راشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.